NITIN ISUA NEN ngai thatu zong zong te chibai vek ule tukina kan ngai thak tur chu Isua'n mak ati ti ani kan lal Isua kha khovela alen lai khan athu soidan achongkam athil ti le mi achan dan te kha makti ahlo em china chanchin tha bushang shanga te hian voisom thum aya tamma achet ziale nun phung awangin mi puiten mak anti hle ti record a hial ani khatiang mi kha nima se Isua khan makti anei vetlat mai ani chu Bible hian Isua'n mak ati ti tumni kan hmu a engthil tenge ilo endon te ang miang apakhat na chuan Mathaya bungriat le Luka bungsari ate sipai Ziaktu in aboi tidam turin lal Isua angin chiam thu kan hmu a Isua'n kalau kalanga katidamang ati khan sipai Ziaktu chuan thu chau soila adam meyang ti in lal Isua arinzia apuang ani kha Mathaya bungriat chang soma tin Isua'n chung thu chu ashiatin mak ati he a azui tu te hne na chuan ti tak mevin kashil acheu Israel te zinga po heti ema rinna nasahi kamulo ti in asoi ani kha Isua makti hial khopin arin nakha achak ani apani na a ve thum chuan ama anrin lo na awangin mak atile ani marka bungruk changruka chuan anrin lo awangin mak ati hle a ti kan hmu a Isua'n ama khwa a azirtir lai khan hemi hian heng thu te hi khoi atange ashiat ni hemi hi mari fapa Jacobate Josiate Judate Simonate unaupa thingrem siam tu kha ani lovem ni afarnu te po heta kan hne na ani lovem ni ti in Isua kha anring zolo ani bere ole kan NITIN nuna harsat na le lungai na te shipuile kan be seilo chiat nakara hian ama a rinda ngat ngam turin lalpan mindu em ani vo in hian makti khopa ama ring theilo mi inive me don nge lal Isua makti khopa pathian ring tu inive don le rom bungsom changsom mi ten thinlungin anringa felna anhuchin ka in anchana chandamna anhubok chin ani lalpan malsom chero se amen.